روجا سیان لباجار نو علیه السلام دیسان به هفدورانه ایرو زاروکن شرنخی هر وها لدردورا منن کو هنگ جوان اوی روجا سیانه مثلا تا چند روشه تگر؟ دروش تجی دروش نمسا؟ میجی دروش لوی داره زاروکن وی دمه جبر کو ایرو چونه وقت بیچ چونه یارشمایه کی ایرو نگرتنه لدروجه گرتنه تابع زاروک حقیقتا پیش روجا منه یعنی خودش جوان راضی به وجه لوی داره نه حتما بین ودان اتکن ایرو معلومه سه روزه ما خلاص بود ما في سه روزه ما چوا خلاص کرد طبعا اویک مهم و گرینگه یعنی لی تشتی مهم وقتا مهم بگمان پشت ویکه یعنی سه روزه ما ری خلاص بود لی پشت ویکه امی روزیا خو و ماه رمضانه و ماه روزه دا مرف چوا جزیتر سود ور بگره تشتی مهم بگمان اوه یعنی او وقتا مهم و گرینگ آنها يعني كو ربي عالمي وقت بيجن دريه جهنمي هاتيه قرتني ودريه جنتي حتى ضاوياتنا فكرني روجا خلاصيه دما وقت بيجن رزقاريه بيغمان درفتو امكاني ما هي ايرو از چيروكا نيف نيكولايف توسوي از جورا بيجم نيف نيكولايف توسوي بيغمان او ديفيسكاركي ين روسيه ددخ اخر وقت خدا اخر زمان خدا عمر خدا تي لترين سوارد بتي اسطنبول طبعا رویتیه دا بگمان جیان خوش دسته تی گوتن کو نیو نیکولای توستوی دخواست کو ایمان بکه دخواست کو توبه بکه وره سر وقت بیشن دین اسلامیته ایده امن زانه هات نهات ام وی اکن زانه لی چیرو کاوی دا بحثا قرال اکید که قرال سه تشتان براخت که دبیجه کو وقت هری مهم کینگه کسا هری مهم یا کسی مهم کیه او کار هری مهم چیه گلو سه تشتا مراخت که دبیجه هک قرال دبیجه هک ازوان هر سه تشتا ازانه بم دبکو از حربا همو حربا قزانش کم دبکو از وقت بیجن بکم کیجا جنگ کیجا کاری او کاری من باش ببه دجوینه وقت بیجن وزیر خواه کسی کو زانه وان دجوینه الجمع هفدو جوان تپرسه بیجه که چیه گلو سه تشتا مهم کاری هری مهم چیه کسی هری مهم کیه و وقت هری مهم کینگه و که مراد که هنگ دبیجن کسی به هتشته هری مهم او که مرب به حسکریا خرابه مرب به حسکرین خرابه وقت هری مهم او که مرب راز گلک تشتا دبیجن لی تکسکک تجوابک دلی قرال مطمئن ناکه ممنون ناکه یک تی دبیجه قرال من یک هیه شخصیته که یکی اختیار هیه بلکی وقت درویشکیه عالمه که بلکه اوش طرف و چاره بلکه به چاره بلکه درده طرف و چاره یکی دبیجه امهرن جمعی که او کیه گلو امهرن ویدر کی اوینا دبیجه قرال من بگمان اوینا یعنی جوسا تماتا قراله و فلان بیوان ناکه هکه تجلی خوش خواب کی جلی نورمالیه وقت بیجن ای خلقت خواب کی یعنی تبدیل قیافت خواب کی دبکو يعني جوابات تهري جمعي دبيجه چه دبه جلي خوش خود که و دشن او کسی کو دبيجه طبي وقت بيجن هناك عسكري قرال جي بيراتين حتى دركي قرال عسكري ويجي الويدر ساكن القرال تناصري خود چه وي ذات دنيرك والبرد وقت بيجن داركي بيراوي دستي ودايه والعرديت که كولانيت که كولانا بخچه خود که السلام عليكم عليكم السلام دبیجه از خوازم سه تشتاش ترا بپرسم از جبوی هاتمه ای اختیار بشه کاب سکنه هی وقته کاب سکنه بینا خو بده یعنی تو بینا خو بده لبر داره هنگ بینا خو ده افینات کولان خو دوام که چقدر کوله لید نرکو حتی کو او بخچه خلاص نبه هر حال ده اوینی اختیار جوابایی نده قرارات که او رات که بیرجی کاترونت اختیار حیره کاب ده ازنک بکم هنک کولان خود که تام هی کولانت که پیوا یکی کل سر هست به بریندار تی جمعی برینداره رات که قرال رات که وی برینای وانا پانسومان دکه وی داتینه برداره کی یاد بجه اف بو ایوار کات جا از خوازم سه تشتاش تر بکم تشتی هری مهم یعنی وقت هری مهم کینگه کسی هری مهم کیه او کار هری مهم چیه از وان برات میشه هر کاب بسکنه از برسوات از بیتم بسک بینا خو برده تام دوینا برده وینه بریندار خداویش سر قرال کو کرا خودشینه کوی بکشه اوینه اختیار ویدگرت فکرت بس تشت کی قرال ما وینا تخلاص کر خیرته کابجت بشه
ای بریندار دبیجه اوینا قراله بری دبیجه برای من کشت بو و مال مج تالان کر بو جبروی آوای زاتما کشتناوی عسکری وی هبون حتی که مخوجوان خلاص کرد تیرا آویت من از بریندار بم خوگان دوی داره دبیجه اوینا تخلاص کرد قرال تخلاص کریه دبیجه مادم جانه من خلاص کریه حتی داویا عمره من چه هبه از البروی من از وک کول از جراب خد ما جانه من خلاص کریه قرال دبیجه حیره تمام مجانه تجي وك بيجن تا آزاد من برای تا کشتبه از وك بيجن پوشمانيا خود تینم زمانه و هر وها از مال تجي ددم بحثا ويا كيت كت دیسا دزفره وینی اختیار بيجه که حیرات برسوا منه دا که چی نوان هر سیتشتا بيجه تا برسوا خو گرد چه چام من برسوا خو گرد بيجه برسوا تا او بکو پرسیت هر سی پرسیت او بکو دما کو تهاتی ویدره کسی هری مهم از بوم جبرکو از الویدره بوم بيجه کار هری مهم او بکو از لعرده دشخولیم یعنی من آخه دشخولیم وقت هری مهم جی وینگه کو از دشخولیم او بو بيجه لی توینا خلاص کر تا عمری وک بيجن تا جانیوی خلاص کر او دجمنه تبو بو دوسته تا دبيجه دما کو توی خلاص کر و وقت هری مهم بو او کسی هری مهم کو تا عمری وی تا جانی وی تا خلاص کر کاری هری مهم شی او بو کو تا جانی وی خلاص کر ایجا افروش بگمان اوه وقت هری مهمه انا ها کل جمعه دیاوه باوه حسکریوه کی به او کسی هری مهمه آنها وقت هری مهم جی بلکه آنها به کاری هری مهم بلکه آنها به کو آنها کاری خود وندکن آنها ولبر تلویزیونیه دبه کو کاری هری مهم جی اف به لی از دکارم فیه که بجم کو وقت هری مهم آنهایه جبو رزگاری و خلاصیه اف روژه ومخیراتن سرچاوی من سر امرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة. تماشاوان نجام بخيرات سرچاویم سرسرم راحتنا برنامه دما فطاره اما حتی دما پاشیوا دما فطاره یا شرنخه اما لقال هفدو بن دردکی ما هي اما برکتا حضورا وقت بجن یا رمضان یا ویمها پیروز بن بارک اما دوی دردی دابن کو حتی دما فطاره یا شرنخه اما لقال هفدو بن طبی اما دوی دردی دابن کو و فضیلتا و وقت بجن برکتا رمضان جی لمالا وجی بلاو بکن هیویام اوه او کسی که اونها لما تماشا دکن دنگیم دی چوان لسر رادیو یا کردی پرسکا وجی هبه دی دربار روژیه دا دی دربار وقت بجن دوی ماها پیروز دا لسر یا فیسبوک و تویتر دا ما فطاره ودکانن بنفسینن مساجی خون ودکانن بشینن اجل و درید نا پروگرام دا بگو من از مساجی وجی بخوینم ایران مبحثا هنک خوارنه و خوارنه بکن طبی با آوه زانستی یعنی با آوه بیلیمه که بیلیم گلو چه دبیجه درباره خوارنه و خوارنه دا بگومان نخوشین اوبزیته نخوشین قلوبونه هنه نخوشین قلوبونه بکا اوجه چه درتن دین ما اسلامیت و هر وها قرآن کریم و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بکا چه دبیجه درباره وی کدا چی گوتنه؟ اما فانی کانجی بنرخین یعنی هم زانست هم جی اسلامیت دین ما دوی واردا چی دبیجه خوارنا زیده خوارنا کم کیجا خوارن باشه دوی دمه ده حقیقتا مهم و گرینگش برکو اما یازده مه اما شفقه دخون نیوروکی دخون ایوار دخون آوه و دخون و تشقولا و دخون و گلک تشتان امتینا برمه برچید بنام دخون لمه که ام کتن پریزه یان تشتکی دنه ام وانی کان خبر بدن یعنی هم آویا زانستی و بیلیمی هم جیب آویا دینی اولی و قرآنی و بگمان ریوچونا رسول اکرم ام وانی کان خبر بدن لگل دم میوانن هجا میوانم یکمین ایرو جوانه هاته و دجی رازی بل سر اکران ترته کردی جو یوناست کن پیشکشوانه اجن بجن دکتوره ام بجن بجیشک ماموسته برای ام بجن یه حیات و صحت پروفسور دکتر حالید دمیری رو میوانیم حالید خوجم خیراتی سر چاویت نشی ایرو میوانه کیم دیجی هیا اوجی یا راست ام میوانی وینه ل جبرکو دنیا تشکی وسه کو او بخوش سلوپیه یعنی جویدره جشرنخیه ری ام میوانی وینه ل او ایرو بیا میوانه ما یا راست شی ام همو میوان سر به دنیای دکتر احمد زمیراتی اجازه بخیراتی سرچاواتی مالات بخیراتی سرچاوات ماست خودش ترازی به اجازه می بحث صحبت خو بکن دوینا بردنک مساجی هاتنه هم دوار دینی دا دوار اولی دا چوه و مسئله خوارن و خوارنی یعنی آداب و معاشرت چه می بحثا و یکیجی بکن
کومالای خلیل سرت السر و مجاره گله کی تشکی خوش کوتیه پیشو کام دست صحبت ها خو بکن ام موسی الهیه کی ام بجن ام الهیه کی گودار بکن معلومه yani ام الهیه بکن معنی ام قصیده بکن معنی دا کو و مهب برکت در باس ببه بگومان معنی هر تشت yani خبردان ما مانیش بر کو ام تخوازن و مهدا و وقت هری خوش و برکت ام بهودورا پارو بکن جا او کسی کن عالمه تماشات کن هیوید کم حتی دم افطار شرنا خیجه ام بهودورا بن لقال برنامه یک صحبتك خوش محبتك گرم ان شاء الله هیوید کم کما گروپ تیلو لقال منه وجيب خيرات نسر چوارا هاتن رمضان واجی پیروز به چه هی گلو ام چی بیجن دست بکدا ام بیجن ما رمضان تزانی خدای تعالی وی مه گناهش عفو بکه بلاو یا امش بیجن توبه دارم قبول بکه توبه دارم نفس کردن ویجی مصطفى قداش حکومت له ای ماشاءالله که مصطفى تنفس نص حجیه من تنس روا چماندم سر فرمو
تماشاوان نجا ام باجار نوح علیه السلام ایرو مشارکامه هی که بحثا خوارن و خوارنه بکن دوی خوارن و خوارنه دا بکا چاچت به آوای از زانستی پیشی هم بحثا وی که بکن برای می بحثا بگمان یا قرآن بکن و بیشن رسول اکرم بکا چی گفت یه درباره وی که دا یعنی دین ما چه امر که رابون و رونشتاندن خوارن و خوارنه دا خالد خوجم سری دا سر چاوا سر راتی رمضان آتیجی پیروز مبارکی به چواد چه خوجم رمضان ولی başlar vazbe rende Havacı henike yani Havacı render henike vazbe vanci nottan ibire yani hiç keki daha versarttire yani daha eve Şırnakçı Libora vani nasıl hocam? Gora vani yani isa sanki havin hani ki derengi ket yasatık Rastlar. köşe از دترسم var daha ev bu yani از دترسم هاوین زیاتر خطر در بسته خالد خوشم Ve saatte köşe یعنی که حساب بهارامه بگمان دناف سرمایه در باس بو به بارانه در باس بو یا راست بکی بهار شو اوکای حساب yani mecid dereng var sattık Ha. köşe hocam معلومه جا مدرس اوکی کر مدرس پروژه کر اف پروژه سیانه طبعا او هنه کمن شوپیه ما yani تشتي کو ام هیم بونه هنه yani شوفه خراد ناند خون نیوروکی ام ناند خون ایوال هكذا دناو دا ام ابور جبور اتشاد خون yani yazdeme خلاص مم گشت ما روجه جنس که ما دوی خارج اشتراک کرد دوی مرف چاپ که yani با اویا زانستی بیلیمه yani دوی خوارنه کو و خوارنه کا باش دوی مهدا بالصحت و تندرست دوی چاپ گلو hocam Valla tişteki ha hani yani ve meheda em him bu ne karın ve karın ama yazdım ha em tişte zaft tukun. Uçağa nişkav devam mehati mehabim marek. Uçağa em zaft tişte tukun uçağı encam eda psikolekter ki seriyali tendrüst yap yani. Em çabkın ya ki bir şey amade bikin vakta Rabbi Paşvi nek tişte karını grani bukun tişte daha sıvık. چیه hocam mesela خوارنه گران دیدی عادت ما ده hocam Adeti مثلا اما يا راست ام باشي ده hocam ام قليد خو بری ما قليد خوار ولا بنسى بتشتهي خلاتيه يعني قال وقت عندك قال بروتين يعني goşta protein goşta zede protein gava ketellaş da var da laşin nebiye yani tu goşt nivrotu buxi yaji bro buxi bas gerektene yani goşt lebeli var da yanzde mehattu naxu meheki goşt tu vaqta şevet tu çidbe vaqta goşt buxi bro tibun zaf zede çidbe tibun zede çidbe lebeli hanekşi laştacı bas gerekçe çidbe yani çidbe وقتا تیدبی به حال چه او دبی یعنی چه کی مرو دوسته همسا خا مروته و چالش او دبی جارناجی اف زدتر کیلو میلو دگرن hani هنک دبیجن که وقتا متکبنر مه رمضان دا بسکرک درت کبد دبیجه یا از گرک جربم قسم لازم وقت نرمز ev bu med hacm kilo zede biye bu me obeste çteki xeletiye nek yani evare merif şevi goşt bugün ya çi buxi mesela çteki penir nek hoy zede be penir buxi avaz پنیره کم خوی yani şir mesela çteki minakça şir becim şir hem bro merva tinake hem ji merva birçi jinake lebele ev ava uji duxi le disa mesela zeytuni nek koy buxi ev notna bezur radbi nek remezan yani taşte duxi ya taştı yani وقت تشتت خو آمده بی که لاشه خوجی گوری وی بخوی و چقدر چه بزنیم بس کرک در نه yani aslında çe nabe böyle çibi mesela henek dijin yani ter naben yani non eki grani doxe u çarj disatid be ha ye yekemin ave zaf buxe hocam ez teşekkür ederim av hakikaten mühime yani av helek yani peviste yani peviste av şu yok bejin jbuku merv tine be jbuku merv yani laşe me şu zafiyo ave az xozun veyim hocam ne mesela dedi dine me veye ki emrt ke Ahmet Hoca veye ki baştır ve bile bike yani rabuna paşi ve yani bxirtire yani vak bejin am dikarim bejin ko duurda bereket ji heye be kumand paşi ve da te çadı bin yani mesela bu avaz zanisti merv rabe paşi ve başe an saati 12 merv nane xob xo ولی لگور لاش شو لاش تا çteki ha mervit kare beje peviste merv gereki rabe başivi nane xo buxe korega xu yani ne koregi grani buxe baştı be yani çteki ha xeleti heye merv beje az roji jareki duxum paşivi ranabım yaji vaqta fitara xutkum saat 12 şevi beliya razane çteki ne efşaşe çteki ne kşat geçma beji lebeli روج دريجن 17 saat roj biye drej bune yani böyle çabukun rabın yani esası
merv rabe paşive jin niziki çıka melle bangdani yani Nizike mala bankdane. saatni ve tu saate tkari rabi yani bu çay berya ev xu taşte xu notlarını çat taşte tkivana amede biki ha yeki çteki haz ecbej me o çteki zaf giringe hek mesela. Gava me bas girt ve goşt. Goşt nek peviste yere goşt helde ev bike hek ki bu xi ev hem protein notlarını goşt ve de protein zafe. Andra da protein notlarını goşt daha zede hem ji çit kezani merva hem tinak hem ji birçinak. Yani nek yani bikelini bu xi nek runda bikelini bu xi. Yani çteki kalandın goşti kalandın çteki kalandın yani piskerek ya sengi Sedam ve runa hocam mesela run bu ne? Run evet. Tid besi. Merva zaf titke lipid heye hindri da runi da lipid heye. Ama ev derengi de hale hindri merva. Koca ezbejim hocam. Tamam. Vakta derengi hale je piskerek çedi be. Ko ezbejim hocam. Hani duruma me başa. Az vakit rune zeyti az bukartim. Evji kerna. Runi zeytin dibe. Runi zeytin zede merv ne xwe başta yani runi zeytin başa. Ama zedek nek zede yani çteki çaheye hani ne zedettir nekin. Bele. Bu xi guri mesela ev birçi jnabi tijnabi yani mesela çteki ha şeye var mi dibece az ya az brozaf tibume vaktek dibirsi var ben iskan serde afkhariye. Bele. Çteki xalatiye. Hocam mesela satka. Çteki ne renine. Yani sen laş da renine. Mesela nif saat bile o az dukhum vetkhum. Yani ev yan merv peşniyat ne ki. Merv çab ki hocam. Merv çab ki vakta despektir taşte xu yapışı ve daxar. Hidi abi bu. İskaneki bu 15 dakika 10 dakika şunda iskanek daha bu. Biz hem hatta Davida hatta paşı ve Davida hemasa 10 dakika 5 dakika şunda hemasa tu kolek şunda kari iskana bu. Yani bro tu çıka avet xuy vakta tu hasep ki roje ki merv be roji be yani be hence roji be merv 16 17 hatta biz var henek avtun yani. Yak esası Hayş ne iskana kemtir ne be. Guri vitte sabiki ki laşta pergale raş kharav ne be. Guri vitte ça roja normal yani roja nek roji. Nesa başı vidaş terapi sabuhi yani. Guri vitte pergala sistema ser laşçı duhaze. Te uya çibki ser uya sa bicerbini. Ve sabiki ki o hidi hindi be. Vakta hin buji evdi be yani encameda psikerek kemdi ben ev nabe yani hocam ez pırsak iz işte bakım le tav peşya ve pırsa ez bu avaya oli ez evkim yani hadisek ez borum Ahmet hocam ko az khalat men ras bike hadisa peygamber me te gotun ku dve merv ave iskani ave merv runişti merv vaxwe من هناك ليكورينا فيكيكر مقويا اف عجبا ديزانست دا دبيليمه دا اف جي خو دغري يعني تمام پیغمبر رسول اکرم گوتب الا کی تشک دوی ده yani باشیه کما هي تشهد بینی خوجم وی مثلا اوی دینی مرلبنره پاشیف حقیقتا برکت سکاده هي کومر رادبه خوارنو و خوارنه دا رب عالم چید بجه قرآن پیروز چی گویی گلو درباره وی رسول اکرم چید بجه جبو خوارنه و خوارنه جبو آدابه معلم همه بحثا آداب و اصول سفره کن لأفجه هیا گوره اسلامی گوره قرآن پیروز گوره سنت پیغمبر علیه السلام هیچ امنه هاتین سر سفره جه لازمه هنه شرط و شروط هم بینیجه پیشا سفره بو چه هم وید بیجن گلو همیتش جایزه به سفره دم ما هم کارن رونن سر هر سفره مثلا جبر هنده وكان بيجن برانسيبا اول غوري قرآن پیروز بيجن لازم او تشتي بيت سفره ده لازم رزقك حلال پاکش و تمیز بد رزق نه حلال بد نه پاکش بد نه تمیز بدن او شخوان لازم نيت سفره ده ممستا رزق حرام به سفره ده هدي چه معنى آداب و اصولش خانه مینتن جبر هنده قرآن پیروز در رب عالمت بجتن او ای خدام باورمند او رزق مدایی هوا شوی رزقی یه حلال بخون یه پاکش بخون بو ما یه پاکش کیش که یه پاکش نه پاکش کیش که اوج بیان کرینه قرآن پیروز جو پیغمبر علیه السلام جک اصلا وقتی مو برای خودت رزق رب العالمین دائما حلال دائره حلالی گلک فراها
دائره حرامی تنگه مثلا رب العالمین بجتن گوشت حیوان که نخواه مثلا حاشا گوشت برازی نخواه اما مقابل و انواع گوشت دیه نگوتیه تو سربستی مثلا رب العالمین گوتیه بوتا حاشا او تشتی عقل انسانی سرخوش بکت او تشتی مو پی سرخوش ببت و تشتا نبخون یعنی عرقی نبخواه شوی دوی و تشوف خود سربستی یعنی حیاتا خورنود و خورنیدت حیاتا مو بجد حلالی و حرامی ده یا حلالی گلک فراهش خواه رب العالمین او جیک رحمه ویه یا دی جیک تنگه اصلا احمد خوش مزید چی گمت مثل تباسا گوشتی کره انا با آویا زانسته هم تکارم بیشن حوقاز غرام بله مثلا شخصیتک روزه حوقاز غرام دوی یعنی işte هم بیشن پروتئین بخوام تکارم سا بیش یا جن بیشن گوشت بخو یعنی پیوست لازم یا جن بیشن لگل وان یکم میزانک هیه بله یعنی کو سروی که هر وها وقت دیتیسین در کتنه بله کارم پسپوریجن مثلا قرآن کریم درباره وی که دوسا ölçüyaj مرا نشان وی که دیده بله گوره دین اسلام برای عزیز و سنت پیغمبر علیه السلام مروف مسلمان نظر و یاد خورنه ده جبونو احتیاج لازمه بخوتن نجبو زوقی بخوتن احتیاج وجودات چیه لازمه توی بخوی وی مقداری جت بخوی نکو مثلا مو کف به ذوق و نفس خواه ما مستا یعنی خورنه که صبحیل مردینیه سبوی که تبچی ویده شویده تبچی ولایت دی صرف سبوی ذوقی نو اب دینی ده نجایزه چونکی گوره اسلام ما مستا چه نعمت بیت پیشاته چه نعمت توی خرج بکی رجا محشره رب العالمین پسیاشته کرد مینا که از بیجن پیغمبر علیه السلام روش کش مال درد کبتن و برای خودتن حضرت ابو بکر جک مقابلی ویتید بیجت تخیر ابو بکر تو درکتی حضرت ابو بکر خود تعالی جا راضی بید بیجه یا رسول الله والله مگو از درکبم بلکه از پیغمبر ببینم علیه السلام سلام ابدتم در صحبت بکم بیجتن وی داره را حضرت عمر جا درد کبت تری تاریخی ده اف هر سه همال گلیکن دای گوتن یا عمر تخیرت بو چه درکتی حضرت عمر گوت والله هک شرم تی دنا بتن اجبر صدا درکتی ما یعنی از برسیم اج بهند از درکتم بو از بلکه اجدار و تشتی بخم پیغمبر گوت دوستی که مهیا بنوی ابو هیثمه گو امیتشن جموی بخچی وی خرما هنا امید جمعی خرمین صبحیه تازه خون هر سال گلیک چون مالا ابو هیثم مروف زنگین بود وقتی چون برداری وی نوبچیش البرداری نبون والحاصل دستی خوال داری دا کوانیوی در کرد گو کرم کن گولا ماتنا برای ما ابو هیثم چوا بو ما آوا جمدی بیندن آوا تازی وی آرد ابو هیثم در کرد خواهد پیغمبر یا رسول خدا دیکا من و باب من هم همی قرباناتا بین تغاتی مالا هم که کرم که گو والله هم برسینه هم برچینه یعنی همش برچه دا آدم مولاتا که بجا کرم که تی چی دیمه دستی او را گرد برن بخچه خرما مشهور نف عربا دا خرمین تازه درکتی دینام بروا پیغمبر علیه السلام پیشتی هنگه ابو هیثم دست اوید کرکی و چو و حیوان شرجی که رو گوش جبو پیغمبر اینا علیه السلام ابقا خدمت کرد وقتی پیغمبر علیه السلام و حوالی و اب گوشت خور و او خرما خور و برای خدا و ابو بکر عمر و ابو هیثم گو از بو هاتش که بجم گو کرم که یا رسول الله گو رجا قیامت حتی هینج وی خورنا هیا اف خورنا ها هین حساب وی خورنه ندن هینش میزان در باس ناب الله بود چه چون گو آف جمد یا گو سها هوا خوشه خورما صبحینه گوشت خوشه توی نعمتی ها حسا خرجت کی حتی رجا قیامت توی حسابی ندی توش میزان در باز نبید مروف مسلمان خدا نوی شعوریه جبر هنده برای حسین گوه مروف مسلمان رینشت سر صفره لازمه وی حسابی بکتن وجود آوی چه جره لازمه احتیاج آوی چی اما مستا گوره ایوی لازمه بخوتن هجه من حدیثك از لاقه حدیث هاتم سروین بجاره دا بله حدیث بجه که دست پیکا خیره برشیبونه بله
yani meriv birçî bive ku ew birçî bûn imkanekî dide meriva ku meriv xêrekî bike. Ji ber ku dilê meriva wek bêjin meriv birçî ya rastî xweca mesela ez vêna wek awaya zanistî jî me dikare vê mevzuyê binêre dedî di psikolojiyê dibêjin farkındalık yani mesela hatta ku zarokekî meriva tune be li derdorê zarok hene meriv çavê meriva wan nabîne. Ya jî hatta ku malbata meriva yekî axtiyar tune be meriv halê nexweşxaneyan nexweşa meriv baş nizane. Hatta ku meriv birçî nebe meriv ji halê birçîya jî nizane. Ku vê hedîsê de tiştê ku min jê fehm kir ev yeke bilexsê vê dibêje dibêje yên xirabiyan jî têrbûn e. Heke meriv têr be her tim têr be meriv halê feqîr jî bêguman vê yekê nizane. Birçîbûn çawa ew tesiyeka çawa ye hocam? Peygamber bêje aleyhissalatu vesselam bêjitin firaga tejî û herî nebaş. Firaga tejî û herî nebaş çi tişt bêje ma'da insaniyet bişt. Bêje insan tejî ma'da xwe xwarin bikit yani ji vê nebaşa herî mezin ev. Demek ki mamosta çetir cevabı bizanatin gava mov ma'da xwe tejî xwarin kir tejî xwarin kir hingê wekte kerem kirî hem milê tendüstriyê mov nexweşiyat bînitin hem jî mov halê feqîran nizanitin mirovê têriyê feqîr nizanitin haleyê birçîyê perîşan nizanitin ji ber hindê her daîm İslam hayata Müslümanê de lazim e xwarina xwe de vexwana xwe vexwarinê de normal bid mutewessit bid yani hayatik ne lüks bitin yani. Hocam tu çawa difikrî yani mesela Ahmet Hoca go ku dînê me jî vê yekê emir dike hedîsa peyxember jî min jî li vê derê got yani têrbûneka dedî peyxemberê me jî vê yekê emir dike dibêje ku ji xwarinê têr nebe rabe. Tiştekî sa heye. Ser tenduristî jî heye. Yek gavadinê tiştekî we pirs kirin û gotibû ya mamoste meriv wexta rûnê avê vexwe ya jî tiştekî bûxe. Ez ser zanistî jî tiştek ha heye û ya bêjin paşê derbas wî bin wexta tu serpiya avê dixwî hinderê me de 1000, 2000, 3000 hemasa enzîm hene. Ev enzîma nebin jiyan çênabe yani navlaşta çênabe. Lebelê wexta tu serpiya avê dixwî ya jî non dixwî serpiya ev enzîm carekî reş û beş dibe yani. Çi dibe pergala wî xirab dibe. Lebelê ser yalê olê de jî mamoste gavadinê bes kir tiştekî sa heye ev ser yaliyê zanistî jî ev enzîm ew dibin xirab dibin. Yani tevle hev rûniştî dibin. meriv bixwe awaya zanistî jî baş e. Zanistî jî baş e. Peyxemberê me jî vê yekê ji xwe Yekê jî gotiye enzîm jî tiştekî zef giring navlaştan yani enzîm ne be jiyan çê nabe. Yani hocam mesela din Bele. o zanist bi hevdura tişe vamış. Bresin hevparın. Hevparın yani. Musada hep tu sualeti ez mecid ve ez sual keşi ma mustabikim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam milli Mısır İskenderiye hediye ki bu peygamber etkin aleyhissalatu vesselam والجل في هديجك دكتور كجريت كت بيج بالأف دكتور هي خدمته بيغمبر بك عليه الصلاة والسلام أو دكتور تنتي بك بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر بيجتي والله أمنا محتاج دكتور أنا بيجتي بيجتن تتكوري بزفري بال مال بطة خبا أم جالك ممنون يعني بوشت بيجي يا رسول الله بيجي أم قومك وصنا حتى أم برسي نبن أم ناري ننصر صفري گاوام رینشتن سر سفره گاوام خورن خارجک حتی ام تیرد بن ام ناخون یعنی دیسا و ام میدا خو معدا خو پیچ که تیلم والا والا کرن جی پیوسته yani mo ser tenduristi jî gavat zede xar zik bu erme bu çay çid be zaften gası çid be mesela tu razay te non xar paşi ver rabu te non ki zaf grani xar goşt kavadını ve baskır goşt xar serda şirinay xar tişte başka xar juda xar ama zik terbu vermi vaqta tu razay yekemin çid be zane li hurda perspekter tkeve li gastrite encam gastrite yani sedeme gastrite yekemin zaf xarın yek ya dünya zaf run xarın zaf xarın hezm çenebe vaqta hezm çenebe u razay vaqta razay li metabolizm handır da çid be duguhre amasa bele vaqta sibe zura dibi dineri ser merva deşe ev merva huli merva tevle hevde be vaqta dineri madem merva evbiye yani çap evbiye
تشتغل مروا دشه یا مرو دبیجه یا ایشه از رانزمه چما رانزمه لبلی وقت تو بنهریکی انجام ده همه سخاری اوبیه رازایه یعنی چطور که های هات دیگوتنی لسر زانستیج لسر تندرستیج دبیجی کی بله ایواری تا چتخار پشتی خارن و خارن خود تو 2 ساعت شونده 3 ساعت شونده گرکی رازی یعنی وقت تو رازان ایوا انجام ده پرسکریک سر تندرستی درد کنه بله لبلی مرف گرکی تر نبه وقت تر نبیجی برو وقت روجی دجی لاش زفر حتی به یعنی بله وقت دیگری چون هاتنی دا تی نبی daha başta به هزم daha رن چه به لبل سر تندرستی دا وقت خونا مروجی جچتی ناو سر بگره حتی پی اماسا جچه بله اف جچتی سر ویجی للاشی راحت به daha başta به بله. daha لانجام دا سر تندرستی daha başta به یعنی لسر فایده کرنی سر اوی زده yani بله eleniye zaf eleniye yani- yani tesiroi merv نقره به yani حسب زف مرف yani برچی yani مرف tam ter nebe rabe jxwarne ev hem avaya dini hem avaya zanistî hakikaten ji bu insan ji bu mirovan gelek baş e. Hocam em sohbeta xwe devam bikin. Sa naberekê me goya dest pêke de yani em bi maneya mesela musîqiyê qasidê em dikin manî em xwe bigînin gel yani. اوج دعانا Ew jî diane bêguman. Ecem çi di rêzê de hûn çi bêje ji me ra çi heye gelo û çi hazir kiriye عايد وملاي جزيرة Malay Cizîrê أري maşallah. خلقوا من كن شيراتي Ay maşallah. Malay Cizîrê ji şexsiyetekî gelkî mühim e ji bo vê erdnîgariyê, ji bo edebiyata Kurda, ji bo me Kurda, ji bo vê herêmê bêguman. Dika kerem kin ez bînî.
رهبر آزادیه سرفراز و شادیه
رهبر و آزادیه سرفراز و شادیه رحمت و آبادیه نور محمد شیرینه رحمت و آبادیه نور محمد شیرینه 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 نور محمد شیرینه مسکینه مسکینه نور محمد مسکینه شیرینه شیرینه نور محمد شیرینه مسکینه مسکینه نور محمد مسکینه مولود خوش مبارک بخوادای تبارک مولود خوش مبارک بخوادای تبارک ایرانم بجارک نور محمد شیرینه ایرانم بجارک نور محمد شیرینه 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 نور محمد شیرینه مسکینه مسکینه نور محمد مسکینه شیرینه شیرینه نور محمد شیرینه مسکینه مسکینه نور محمد مسکینه ام لبر ذاتك وصلنا كل ربي عالمي جبوي آية نازل كريه لبر مقام نوح عليه السلام كو افدر واري ويه دسبيكا ام بجن مروواهيه بشتي حزتي آدم بيكو ما باوي ما يدو يميني حزتي نو لفي درجي مروواهيه عدنيغاري هر وها مدنيت شارستاني بيكمان لفي دري بلافد بيه ام جي لمقامك وصا خوشكو شيرينن ولقال ميواني وصا قدر بلندن كو ام دبن ميواني مالا ومالا وجي اوابك ودريكا مالا خو وجمرة فكر ام بحثا خوارن وخوارن بيگمان دوی مهدا گرینگی اوید کن دوی مرف چه بخواه ما بهرک بحثا پاشی فکر لکا گلو دفتار دا مرف چه بکه جبر کو فتار جی هیدی دبه و مرف برچی جی دبه ما نصه خالد خوشم مرف برچی دبه مرف چه بکه خوشم یعنی نفس چی زوره ده مرفا مرف نفس چی زوره ده لبeli çteki ha heye fıtarı da cisem buya da kaletir çetkin vakta devlemendi kurege zaft devlemendi çetkin yani malbatta çar ben cüre şeş cüre hemasa cüda çetkin lebeli vakta mele bankda ama davacı nasıl bele duhun vakta diner zeki me vermiye kureg me şeş cüre kurada du cüre varıyam ter bunu bele evji çteki nek rennine yani laşta yani nişka mesela benim mide xotacak nişka te mide xotacak nişkavda çitke uçay perspekte yek esası çiz yani yeki vakta evkirte despekir zeytineki hurmeki yaji du hurma heldi bu hıvıya pişti dakika şunda du dakika şunda du hürdem şunda iskaneki abi serde bu hıvı çadı bezani vakta te hurma khar Şirinaya laşta şirinaycı kimdi be, şekli mervak kimdi be. Umzanın ki vakta şeker kembel perskirekşi derdi kevin. Bu çayı çedi be, bu çayı zik hidi terdi be. Yani terbun pişkeki çedi be. Serdati çıp ki şorbeki nek grani, şorbeki amade malda vere çekirni mali. Serda şorba hubuki. 10 dakika, 15 dakika biseni. Başı kuregi deni, yak kuregi esası buhi. Kes sana ka hocam, hava Kitle ama emlez khona bu çayı çedi bezani bu çayı obezite çedi be çedi dibecek ya az roje da 5 kilo girti tabii bigri yani bir şey da hidi non zafto xaser da pide ve hatta çekirni taybeti leve meheda taybeti de çekirni nek peviste yani ve cüre buhi rojeki tu pide buhi rojekdinin nonedini buhi noneki zira buhi noneseli buhi ama Guhri çedik yavaş serlaşta baştı be. Le kiloji nagri nek zede qasji levazji jarji nabi. Yani avatta kilo attete le evba balansı çedi be. Böyle. Rın baştı be. Hocam mesela te peşniyar ya dedi çoğu merv xwarna xwe em bej merv ftariya xwe ke
دی سنت کو ام سنت پیغمبر مهروان بلیف دکن کو خرمه ام دخون خورمه yani xurme an av şo adbin yani av zansti ve merçal ve Janstim xurme daha baştı be. xurme baştır. He, xurme baştı. Ha da xurme xar ya serda. O vaxt av xar çedi be va le rovia da tevgeri çedi be. Ev tevgeri ji vaxta çebun çedi be encame da carna henek rojdiye da qabzeti çedi be. Bele. Navçun çedi be çi be çima zani pişiye zapt zede ave txoya serda çişmiş dedine txoya. Bele. Nek eva xeletiye yani yekşi mesela serda Korek mürege granit txoya serda şirinay txoya. Uçağı ji qabzeti çedi be. Nek peviste yani vaxta bir şey xurme xwe zeytune xwe serda ave bu kadar daha baştı. Bele. Malata va hocam. Şahsiyeteki gelki heja heye az baş nasıka tamaşavan ji baş nasıka melakaliyle serti. Sala 1705 و 455 da ko dve erdnegariye da berhemeka nuazeheş nehcül enam. De nehcül enam da henek şiretin adabın yen xwarın ve xwarne runuştunu vak bejin bu zarukan beguman. Ya jem bejin bu kesin ko dema orta okula bu an hatiye nefsandını şiret engel ki hoştuk he. Biz ne var sen o şiret az bejim. Gotiye jibu havalin xwe jibu xwarne havalan peyda bike. Jibu xwarne paşe dest pê bike. Yani peşiş xwara havala peyda ke. Dura heja yani tuni naxwa tene naxwa. Hocam devirda ana dedi از بارم ده تماشاوان مدج انا کسی کو وهیست کن هنه یعنی هنک در دورا مبن هنک لسر سفرا مبن زیادر اشتها مرافع برکت توی کده برکت چی نفس hocam بری حسین حدیث کده صحابه کرام حوال پیغمبر علیه الصلاة و السلام ده بیجن ولی هم خورنت خون اما هم تیر نخون یا رسول الله بله ابو چیه بیجه سبب چیه بیجه قیهین خورنه هر ایک تنه جدا خون بیجه بله her ikiş me cudat xutun yani her ikiş me milket xu bijin un hemi kumbin xane veg rabxun bereketet cemaat de ben hendi rasta yani mala xalli serti xudeja razı betin ew gutnimi hemiş ayatın piruz u gutni peygamberin aleyhissalatu vesselam hocam her iki dice beje liser zade rune bi terzek edep Pie raste rake razine çep. Ya rast mvinat de usula vak bejin kesin ko sar de sünneta peygamberi medaj beguman he. Hatta peygamber medvirda o kekij de beje. Yani usa rev ve çuneki nişane mervat de ko hadisa peygamberi ki meda he de beje ko hejemin. Yani cana ser çoke xurudni. Cana ji pie raste rake. Yani o behürmüş bu ko behürmetine paldan پشت خوشی نده یعنی پالدان کشی نده حدیث که در پیامبر علیه الصلاة و السلام برنیش سر چوکی خود خانه وی شکلیت خودن ای که عربیت بجنه یعنی کوچرن عربا اهلن چولیل جین یعنی حیات و تدید قاعده قرالی و بچه فرقی نه مردن اما قاعده و تدید مخالفن تدید بجتن اب چه رینشتنا غریبه و سایانی تسر چوکی خواه رینشتی فلان معلم اوی گو اف پیغمبره بلکی وک قرالا وک سلطانا وک تنهو کرم کنی مثلا پالا خواب ده عرد که وصا وی شکلی خورنه بخوتن گو پیغمبر علیه الصلاة و السلام گو از بشرم از انسان نورمالم یعنی از چجا پالا خوان آدم اردا وی شکلیش خورنه یعنی کبر و گرور از ناخم یعنی او رینشتت تمثیلیتا تواضعی یعنی پیغمبر شکلی متواضع تا مادام که بحثا بچگاه کر بر حسین پیغمبر بجه علیه الصلاة و السلام دستی خواب بشین هیچ شبه خورن نخورید بجه برکت کی داره دایا پیشیا خورنه مو دستی خواب بشید و پشتی خورنه جمو دستی خواب بشید hocam ev dest şuştun بله yani mebesta dvirda yani mesela hali hazır ez bejim desti xone da yetişteki lem desti xodaya ve desti xodaya tabletim desti xodaya ve mikrofonum saat خوش yani dvirda mebes evko evç mikroba بين كشتنا بين كشتنا يعني اي ساعات خوش قلت يا بيجن بسم الله مثلا بسري وقتين خونه دتخون بسم الله بركه ابو هر تشتي حديث پیغمبر ده عيش بسم الله سري خير وبركه اشخانينا حتى دايكم عائشه بيجه روش که پیغمبر عليه الصلاه والسلام و شش حوالی ویل جمع خورن و دی ساوه ای که کوچر هات ام بجن کوچر بری حسین کوچر خلط فهم نه که نه مال خاله منن همی مردن اما تاریخ ده یعنی نف عربا ده اصول و فقری اما مستا
بيجي كوچر هات هم اگو سلام علیکم رنی شده خورنا و کرد دو پاری و خلاص کرد همی خور پیغمبر علیه السلام گفت هی که اوی انسانی گفت بانا بسم الله و دست پیکری بانا اب خورنا ها تا تیرام هر ششاجی کرد بسم الله سرپتش که در رمتن برکت وینینه وقت من هو گفت پیغمبر علیه السلام گفت نه ریننو بخونو بخون راست جانا پیغمبر زمزمش بیا وجه و خورتیه و پیغمبر علیه السلام گفت خورنه و خورنه نفس که نه وخوا حتی تشبیه هایی وصاد بجتن حاشا وقت دوا وقت حیوانا قری آوه نبه سه نفس آده وی شکلی وخوا پیغمبر علیه السلام برای حسین وقتی خورند خور ترجیح ند کرد یعنی چه حاضر بانا چه حد بانا پیشیاوی او خورند خور اگر دل پیغمبر علیه السلام معداوی نچوباوی خورنه دی ند کرد ند خور هی که دلی چوبانه خور یعنی کیماسی خورنه رزقی ندید پیغمبر علیه السلام وقت انو گوتی پیغمبر علیه السلام دائم الگله که خورند خورن دائم بجد بلا سفره ده فقیر هبن پیغمبر بجتن او زیافت هری نباش او زیافت او کموف زنگینا کم بکید گازی فقیر رو نکید مخابن ایرو سفرين من افطار دج ام قالك تشتغل مالت بين الماموستا يعني مرفه فقير نينا مرفه محتاج نينا یه زنگین ده کدو که موسیقی گل مازن بردا مثلا تدی فقیر در دورا مروا هب مرو حالوان زیاتر زان به مرو و حالوان هم حال به مرو الوك وان بفكره تدي حتى كو المروا ناخم مگویا يعني نخوشك تتنبه تجاري المالات نخوشك تنبه بقيت حالي نخوش باش نظام بي دمالات حتى كو يك نمره بقيت ساعات خوش مساله تعزيه مساله مرنه مزلا آخرت بلکه نهشته کو فقیر در دوران مروا اوجد و مهدا هم برکت اره والله هم جی مرو جو حال وان فهم بکه مرو هم حال ده کو ترکی جرات ویژن کو امپاتی بله جبرند پیغمبر علیه السلام یعنی بيجي بلا صفين مع متوازي بالمستا وحتى بيجتنا فراخين مدى ومثلا فراخين زيفن زيرن وي زمانيا بعلامات كبرية بي تواضع نخون ونفخون بيجن وبيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي وقتين خونت خون جزيون رابع بوچه بيجي بلكي يه حوالتا هي احتياجي بيك نهات به خونه بخود ish حرمتش بروی دوام بکه تو نخویی خالوی میجی بگی حتی آت خود. خوشم تساگو چی کته بیرام من باوی من شیرت علمت کرد. خودی هم بچوچک بون. میفان الحمدلله گنده مجی نه مزن بو ل درباسو کار ریبو یعنی ریبو دورت چون سر گنده مال درباس بون مالا سونه جیامه بو. چون مالا دهات مالا می یعنی مالا مش روی در وقت بیشتر دقات بو هر کس ذاته وی در کی هر تن باوی به شیرت علمت کرد. گو کریم. تپیشیا میوان ترانه بی. من شیرتا ملتد گو. تپیشیا میوان رانه بی بلکی میوان عیب بکه شرم بکه. بلکی هی تیر نبو به. ایسات خوش. اوینا و ام دوکی پیغمبر مداجم. بله. جواد که کرده داشت یعنی جواد که من کرده داشت مامورسی بودیم. افتشته کی زف اوه لینگه. یعنی علامت قدر و قیمتیه نه ما قیمتی ناف ناف چند تا کرده داره گلی کرده یعنی چند تا کرده داره یکمیله یعنی میوان هبت برچی بیت میوان پیشی نونک بخواد زکی ترکیه هم جتی جنب سنی یعنی پیشته سا گرانی بخ یعنی هدی بخوی حتى كنتش تيجي مثلا مسافريه ده تبي روجي بحسي كبري حسين تقول جانا مود بيجي مسافري بوخا كرمك او جيش قدر قيمتي تشد بتنا بلكي تنسري ده انا باش ايش قدر قيمتي تي عرفك ديجي صباحي هاد حديث پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيجتن اول يوم مازن بلا بيجت بسم الله داس بوفشتن باشي صحابت بيجي حتى پیغمبر نتقول بسم الله جواتين ماذا جام بيجن از بني كرم كي مازن نما يا جام هيفيا سرمایه مال سكن مثلا باف الا بله بله اف ويملي راستيجيك ما مصطفى وقتي بيجت خورن و خورن هبه بيجي اول مو تكليفي يا راستيت كتر غريبه پیغمبر عليه الصلاه والسلام جوات كده وی ملیوی راسته بچوک هیا وی ملیوی راسته نفس صحابی‌ها ده یه امروی مازن ها ملی چپه یعنی اصول پیغمبر علیه الصلاة والسلام لازمه بدی راسته نه بجید وی بچوک الملی خواه راسته چقدر قدر و قیمتی داد پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجید اولاد من مصادات های افشیر آنجا آواد دست مده از بدم وی ملی خواه چپه اوی امروی ماستر
او بچوک جد بجتن یا رسول الله مادام که المل راست ما تو جوه اکرام دیمن حکم صادات هبتن او اکرامات دایمن من نفت اسوی وبدم کسدی هاش تسكس واحد بيجتن يعني پیغمبر علیه الصلاه و السلام بچوک جبتن دوی مل راست چونکو خانه ها وی شکلی تخوتن بله بله هجا من راسا مالا خلیل سیر تکر خود جه راضی به او نوی وی جه ناوی پروگرام ده ورن بوین میوانه من سبحان الله sevgili bekin halime tamaşa slavı xajili jera dişinim de وقت جن هجو انام داد بجه هلینا حچی هور بوی بر پیان او محره به شک جبو حوریان ساعت خوش اوی مسئله حوریان او مجرد بجن حورك بله 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 هورك حورك بگم جو حوريتي حوريانتي يعني تشكي حقيقه فرخوشه بني بله بله بني او كما بابيرم اي كوسينغ بيشيام دا نصيحت چوال مكرنه اوان خوارنك بچوچيك يكوت كيفن جوانا قوتنا حوري يعني جهوركيتي aslında evena dibecek o yani wana keten arde wan buxa راس راكه بله بله ev ji nesbçukiyetê ji terbiyeyekê yani dibêje ku kesek û van hûrika jî bibînin tune ê ku li ser vê dinyayê ew jî hene بله هم مامستا قالك صباحيات يعني بيجي او هوركي خورن يكتي عرديجك راكا بخا محافظه بك يعني اسراف نكا ايرو وقتی هم برای خودن مخابن یعنی چوپن ما یعنی همی عرضا همی نونه ها پیغمبر وقت بجه علیه الصلاة والسلام بنندید بجتن دست خو خاناب که و عرضه یعنی وقتی هم بجن ویتشتی سنت بکه یعنی بجن مختارک بلا او خواهندک تیده بدات بکاری پاخش بکی دات بکاری همیش که بخوی دات بکاری نهلی اسراف ببتن حکمتاوی یا مازن هری مازن اسراف بابا خوشم از این چه بشم نه دناو وتری دا دناو عفو دناو وقت بجن کومامه گروپ تیلو دا مهنه خبر دا یعنی اوی مسئله اوبزیته قلبونه یا راست اف این دی دو وقت مدا بیه نخوشینه که مال باته که دم دنرن الا که یک نخوشینه که اوبزیته قلبونه هیه خوشم برد دوی مهدا گلو فرسنده جبو ضعيف بونه وجبو بالعكس اوبزيتي فرسندك يعني همجي تفجيري بك تفجيري يعني بنشنه مثلا وقت فتره وفكر ساعتك شوندا درا ساعتك نيفرو درواز بپشتي ويا بمشي تفجيري çebe ser obezite derfeti kirinde yani. Mesela kesin ilahiyet ana mesela kesin duvarı dini dana mesela ka Ahmet Hoca او dibejin ko heke meştine be hara teraviha. Terafi evji peviste. Evji vakt spor edve merve. Yani yali ser spor edeci ve hele deci başte evkirni encameda. Lebeli obezite derfeti kirinde yani Ramazan roji girtini da لسر اوبزیته رنیه رنده یعنی لبلی یه چاب که زف نخواه دیسا گوادن ما چاب بس کرد یک کم بخواه زیکی خوزیده تر نکه لبلی پشتی چاب که هماسا بر روا چونایی ساعتک شونده 2 ساعت شونده یک هر طرفی پشتی طرفی هماسا ساعتکی 4 دقیقه 5 دقیقه هماسا بگره یا جی سپوره کی نک گرانی تکارب سپوره کی هر سپوره خوش بکه دیسا آوا خوش بخواه هماسا وقت سپوره خوش کرد آویجی جم کوهلده هماس آوا خوشی بخواه و چای چه دبه انجام ده زفرنده به همجی جاربون جی ده زیاده چه دبه های ده اوبزیته ده چتکی هاش هیه رمضان ده سر تکیدی و یاز بجم ل وقت خارنا گرانی خار yani lipid zede run bukhe işte run koregi run zede çebe protein zede çebe karbonhidrat emna gış enjam edat civin de ben kuda ser ATP enerji zedet ke vakta enerji zede büji evcisa ser obesteki nek ereniye ya çapke vana kemke non kemke cisa koreg mereg xu bukhe yani zeki tam terneke tevgerici çebe lebele çteki obezite de yeki haj heye şirinayı nek şirinayı evi amedeyi şirinayı çi natürel bukhe yani mesela çi bukhe fekiya le fekiya ve şirinayı mal çeke minak merif çabije biji mesela tüfrengi kadar 15-20 roja 15-20 hafta tüfrengi hilde hurken uya biçkeki mesela çit kare tefke kare hicir tefke hicri hışk mesela kare meşmiş yani kaysi tefke vana
هنکشی تکاره چتی انواعی جوره نبات دنش تکاره تفکه یک ارنی مثلا تکاره چه تفکه او تکاره ام چای او بیانی چتکن یا بله وانا تکاره گها گوری حبکه کی تفکه وانا بکلینه واره برا 2 ساعت کی بکله پشتی ویا بخواه نک شکر جی تبناکه بنه کسی تیرا مش هیا شیرنی تکاره هلده ویا دا نک شکر پیوسته یعنی تو شکری ام نها دخون اف چیه اوا گلوکوزه اوا گلوکوز نباشه سر لاشتا چیه یه تو فروکتوزه بخو یعنی یه هندره فکی ده بخو اف باشته به چمان باشته به ل وقت چه کزه با رش دست هزم چه ده ل تف خونه ده به یه فکی تو بخو لباله تو یه شکر بخو او چت کزانی اوا اصلا دیگه هم مثلا لاشتا لگلوکوز زبرنه گلوکوز 6 گلوکوز درنزه فروکتوز 6 فروکتوز درنزه حتی جشل پروات دربازی آتته به یعنی her demek ki zaf dikşine. Bu çağrıcı çi de laş duvarme, laş duveste. Bu çağrıcı obezite çi. Le tekili o yekemin ji, düemin ji çi oksidatif stresi hidroksi radikal ev radikal laş da hene evna zede de ben. Vakta zede bu ji çi de be düste obeziteyi da servi ereni çi de be böyle az taybetif servi xevitim yani. Böyle. Hocam tabi te basa hoşa bekir. Ya rast ve mehedaj ma hoşa ve يعني خوشاف وفيكي وفلان بيفان وقت بيجي مشمت كذا نافي تريه حشت كذا نافي تريه نافي حشت تقاري تفكي مثلا تريه حشت مثلا وان مويجا يعني تزارتيان ده هي قيسي تفكي توف رنجي تفكي في مهدا تشتكي زفرن لاشتا إيرانيا كيرت مالا تاوا با خوجام گله سپاس دکم سام برای خو بدن کوما مو گروپ تیلوجی و میوان جی یکی گوداری بکن چیه سرمایه حرال دلوه ها صارنه ما شاء الله هواك كوصا يدي مرف دي جامد ايش يعني ذكرك بقربكن شنو Ya
دلاره شقانورا تشخدایه سیدا دلاره پیچی هاتی تاریخ دایه سیدا دلاره فریدا آتش کربلایه سیدا دلاره سلوات بابی فاطمایه سیدا دلاره فریدا آتش کربلایه سیدا دلاره سلوات بابی فاطمایه سیدا دلاره الله 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 یا الله یا الله اسمتنا سبحان الله یا الله یا الله 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 یا الله یا الله اسمتنا سبحان الله یا الله یا الله یا الله یا الله ای ماشاءالله اف چه حس کرنه کو سیدای خورجی کلامکی چه کرنه اما جا الحمدلله ایکو امجی حس کن پیغمبر ام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ام جبوی الهیان جبوی قصیدان بجن طبی هر کی چه حس که کیف خواه ایرو صحبتا ما هیدی دی بداوید به لما مگو امجی گلک تشتان حس کن گوشتی حس کن و گلک تشتان حس کن فقالوا جاب پیغمبر ام رسول اکرم میکاش چه حس کریه احمد خوجم ویچی خواریه ویچی بخواریه چی نخواریه بله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تدید اوجی اولادی که حرم کیه نه مول کی حرم مازم بود تأثیر حرم الموت کتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جو خورن و خورنوی گوری حرموی بی یعنی مکه و مدینه ما مصلات چه نعمت البدل چه بن پیغمبر علیه الصلاة والسلام حش و خورنی کریه وقتی هم برای خودن حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارا پتر مثلا حش گوشتی کریه گوشتی داج اف پیل حیوانانی نه مثلا حش شوی پیل حیوانا کریه یه بازی مثلا بخراب هری حش کری یعنی گلک خوری و گلک حش کری اوا و حش مثلا هنگی وی کریه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دامی شربت هنگی وی وقت خورد و حدیث ساده ان بجن کلند در باس بتن پیغمبر حش کلندی کریه یعنی و گل حش چوربه کریه پیغمبر علیه الصلاة والسلام افجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیواز و سیر مامستا گلک ترجیح نکریه سبب نکو بو انسانی نفیده پیغمبر علیه الصلاة والسلام همونی جویب گوت نخوشم من گوتا پیواز و سیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر دائم مسافر پیغمبر هبید روش کد بجتن مسافرین مش یه هوا پتر هنه او مسافرین نه اینک هوا تین نکمن از گل ملائکتا خبر دم ملائكتش عزمانتين تنحزيرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبه هنده لازمه طاما دویوی بهنا دویوی حتی پیغمبر وقتی تش مزگفتید بيجي یه سیر خوری بلا نید مزگفته دا انسان عاجز نبود نکو فایده وینینه یعنی پیواز و سیر پیغمبر ترجیح نکریه سب کو حیات اویا جواکی و سب مهوان اینوی اد بیجم فایده وی بسیارش مامستا خالد بکه بله شو فایده زافن يعني فایده زافن لبل الناف evde civakta binti مامستا çabuk binti uçağı evde be hani ki ev adizi çedi yani sebebi mامستا لبل serlaşta tır ereniye yani ne haşya henek doğal navnetevi de dermanı بله يعني كسيكي كو أفكار بيجي كسيكي كو نكبة نوا جواك زيدة المالا خوابه وقت هر جواكتا جوان ده يجي دعوت بات تشتكي هذا لبلن مرد ne kadar peşniyar bike yani tu beji viti vazi buhi sir buhi avit bintke لبلن مالا خدا hocam mikrofona tek et ye mikrofona tek et hocam ha hocam tabasa او كيكر از الكاريا تكون hocam تذكري hocam tabasa وقت بيجن ارينيا ويكر يعني اريني يعني بيفاس وسير شو تقول hocam هناك اوضه وقت درمان تبكراني نفسه navnetevi de hene kadar vakta diçi ser ezana ona dermanı ciha cudane ye kimyevi cudane lebele evna dermanı بله hocam mebasa obezite jikir انا كسي كوسا قلوبنا خوشبونا نخوشينا قلوبوني جمرات بيجن محسي جمرات بيجن گوشت سپی یعنی گوشت میریش که یه مسید اومگا سسمین یعنی 3 9 evna hene omega 3 da ji le peviste esansiyel runi esansiyel laş via nikare sentez beke le fçiye da merif çabuxe via helde masida zedeye de böyle peviste ki ye obezite da merif dikare peşniyar beke ki beje ki
obezite da ne koşte grani ye devir. بله Masi bu he. Bu ya da omega vakti omega kete laş da ne haşici ber taraf tike. Ben. Davije bakış tike yani. Ser uj merift kare peşniyar bike. Liye obezite çteki haj gihaji ve heremi de gihazaf devlemendi az irome hatın me dohav revi hila serre. Kerenk he bu. Kerenk he, Liye bele. heremi de kerenk zaf giringe. Kerenk Kerenk soyraz yani Ev ribis emnal de ser obezite Ribas, ji bele. erenine. بله Lebeli cisa şilan zaf ereniye merift kare peşniyar bike. يعني تشتي خوزای تشتي کو سروش دادنه جبو تندرستی مرا بگمان باشن yani nasıl Beguman başın. بگمان Beguman başın merip peşniyar tıka. Yani pevisteki emmana bukun. بله Bişti karınna khu. Eva khu mesela saat fıtara khu 2 saat fıtara khu tkari ça biyani van çayana çepki yeşilan milan buki yek gihay kibrit buki ye erlamur emna çıtkın ser obese jardıkın merval levastkın kalstkın yani. hocam malata Baştı be. be خود پیغمبر ترازی be Sersinim serçay. روژیا te Ramazana te piroz bin bareki Waj be pirostkın وقت gelli civaka دوستکی kurt وقت براک استد بینیم وقت کی خو استد بینیم والا تا به تمنش کن هاتی بدلی خودش ترازی به احمد hocam چی سر سرم سر چاوم راحتی مالا تجی آوا به مالا تجاوات تو برای عزیزی خودش ترازی به مالا تجی آوا به جبو وان زانیاری انت هیوید کم و رمضان شرنخه رمضان وقت بجن گلم او کسی کل ما تماشا خصوصی وصا به هینکایی در باسله و به وان شیرتن کو هم پیغمبر رسول اکرم کو هم جی زانست بیلم علم و یکید بجه بوی آوای مرب خو مرب صحت و بزندی به انشالله از وی باوریه دم انشالله مالا تاوا بخوجم سلسله سر شوار هاتی مالا و تماشاوان جی آوا بکو حیا و ساعت ول متا مشکر اید الدما وقت بجن جی یا شرنخ را ایدی وقت هندک ما دو دقیقه و نیو مایه خوجم دو دقیقه و نیوی مایه خوجم دوی مسئله تباسا سوریا ذکر بله بله ما باسا گیاه کر یا خوجم يعني جهه هرمي ها مثلا سوراز ها سورياز شرنا مشهوره سيري كل في منطقه Sirik çizimi bir sürü her madame de ji دخني بانيري ده مثلا penir evet zaf başın زخ خوشه يعني heliz mesela hun cüda بله heliz بله دوی دخني بانيري ده ستاریه دا مره بخواه چوه zek koyte da tene be kem bu ki baştı be yani. چی تیاتنه به خوجم؟ Koy kem be. ها خوی کم به Koy kem be. Rende baş eserlaşta. Yak esası koy em dürk bin laşe koda yani. خوی Koy. سيل قال دهني تشتكين بلكي ياغي زياده بتن دهني زياده بتن Rune natürel merif tkare bu yani rune niviş nottan rune niviş zede ne koy? Evjdi be yani zede ne koy? Yani vakta zede bu ki mervat في هرمي titke. كيران جهنته كيران خور Keren- بالحسن والله كيران امام ایوار دبه ایوار ام ودرنه همام كيران ريباز ازام متی تركتنا چید بهم چنانه خود Ribis ya نبیه rebaz نسیب هم بجن yani. rebaz. Hereme hun rebaz bejin. هم rebaz Ribis هم bejin keren derken velatime. Rasta. كيران جي قالك خوشم کرنگی Kerengi başı. قالك خوشه يعني خوجم مثلا وی کرنگی مرف چاو چکه یعنی وقت بیشن چکرنا وی لگل وقت بیشن Notta xurek tkari çeki. وقت پنجاره yani Nottan xavji خب، tkari bu ki. Ribis zaten xafti xarin. مالا وابا خوجم کرنگی- کان ام بری خوب بدن آزان شریف یا شرنا خیر سرچه. خدای قبول که شرنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ورحمة الله وبركاته على صاحب الطعام والآكلين. يا ربي جبونا رزاتا ما روجير دي ساول سر رزقتا ما افطار خابكر تو عبادت ما قبول بكي. يا ربي أي خدا رحم دلوان خاطر هيوا رمضان تو عبادت ما نميجن ما روجين ما زكاة ما صلوات ما قرآن خواندنا ما ذكر ما ورد ما تراويح ما مقابل ما قبول بكي تو درگاه عزت خدا مظلم بكي. يا ربي ما و ديباب ما و جميع مسلمانا روجا قيامت محشر ماش آگری محافظه بك ما آزاد بك روجا قيامت ما و ديباب ما و جميع مسلمانا بك جيران پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما نائل شفاعته بك آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.